Što je bilo da te? Evo ovako. Kako ba Da te? predstavimo Šoneta the Master. Koji ne stoji kravata nikako. Koji Facebookari po celu noć i ceo dan, vidite. Ma da! Ono mozga, Evo ovako. To je jedna Ne, specijalna... ne, ček! Ring! O, sad idemo Olin, brate. Olin je ovde. Milioni su u To pitanju, je milioni jedan, su u gospodin, vidite mu pitanju. kravatu. Ne pipaj mi kravatu, brate. Nije kuravata, bre, kuravata. To je takav Olin! gospodin, Olin! da nikad ništa nije osvojio osim Olin! 20.000 koji Popušiš mi kurčinu. Tako, brate, gluten. Opa. Evo ovako, pošto svoje... Olin! Idemo! Nije cilj derati se, cilj je da smeti ljudi. Cilj je, brate, cilj je to. Izvini, dodaj mi... Samo molim vas, Dodaj mi cigaretu. krupan plan. Dodaj mi cigaretu, molim. Izvolite. Ne, brate, dodaj mi moju cigaretu s Pixi. A, spiks, ja se izvinjam. Da, brate, i da odigraj kol umjesto mene, molim. Ček! Ne, kol, kol. Ko? Okej. Tako, pošto sam ja master, brate. Šone, da Mister vam the predstavimo, master, da vam predstavimo Šoneta the Master. Brate, igra se igra, razumiješ? Da. Na fon. Fon. Da. Ovako, on će objasniti zašto je ova igra tako zarazna. Da je se on sasušio mučenik od igranja pokera. Znači, puši, Brate. check, fold, raise. U pitanju su karta Kec kralj, kapiraš? Kape? Kec nije dobitna karta, nikad. Nikad. To je najmanja karta, razumiješ? koja Samo mi postoji. pričajte, slušamo mi vas. Koliko ste plan? All in idi, bre. Olin, ja se izvinjam. Samo sekundu da pogledam ovo. Evo, velika je cifra, Ovaj moment. 2.963 dinara. Ovaj moment Kec kralj su u pitanju. I do I kažem ja da Kec nije dobitna karta, narode. Da li sam vam ja rekao da Kec nikada nije dobitna karta? Tako da popušite mi kurac svi, majke vam ga nabijemo u pičku, i Kecu, i kralju, i... All in mamu vam jebem! Jebem ti Facebook! Popušiš mi kurac! Da li pozdravljate i podržavate Zingin stil igre? Jebem ti Facebook! Mnogo sam lud. Mnogo je lud. Ljudi, tako da ne znam šta da vam kažem. Bio je nekad gospodin... Vidite kako mu kuravata stoji. Sasvim je fino uređen dečko. Tako da moramo se odjaviti, dečko je dobio napad histerije. Facebook, deco, utiče loše na sve. A pogotovo Zenga Poker. Mnogo truda i... Da, izlično. Pa gdje si sad na lobby, brate? Mislim, lobby na polno turnira. Jebote,